Il-ġgant tan-negozju fl-Italja Flavio Briatore, meqjus bħala wieħed mill-akbar u l-aqwa negozjanti fid-dinja, spjega li biex jiġi miġġieled il-faqar, kollox essenzjalment jaqa' fuq l-ammont ta' impjiegi disponibbli għall-poplu. U għal dan waqt li kienet jiġi intervistat fuq podcast Taljan fl-Italja li xandar fl-aħħar jiem. Fil-fatt Briatore kienet jitkellem fuq is-sitwazzjoni tan-negozji fl-Italja fejn irrimarka x'kiel li hemm biex inħolqu aktar impjiegi u b'hekk titjib l-ekonomija tal-pajjiż. Kien hawn li Briatore sostna l-importanza tal-ħolqien tal-impjiegi biex jiġi miġġieled il-faqar. In Italia c'è un'avversità nei confronti delle aziende, nei confronti di chi crea aziende. Cioè perché la povertà si combatte solo trovando dei posti di lavoro. Cioè la povertà tu la elimini creando dei posti di lavoro, dando alla gente la possibilità di essere felice. E se tu sei felice solo se c'è un lavoro. Ma qui per fare azienda, ma c'è una complicazione che negli altri paesi non esiste. In-negozjant Taljan għal dan fi sfond ta' sentejn mill-aktar diffiċli fil-qasam tax-xogħol fl-Italja e kif bejn l-2020 u l-2021 ir-rata tal-qatt fl-Italja kibret sew. Fil-fatt fis-sena tal-pandemija, jiġifieri fl-2020, jirriżulta li fl-Italja ntilfu aktar minn 720,000 impjieg. Minkejja li f'ħafna pajjiżi fl-2021 ir-rata tal-qatt irpiljat sew, fl-Italja din tibet biss b'0.6% u r-rata tal-qatt fi tmiem is-sena kienet ta' kważi 60% jew 10.2% aktar mill-medja Ewropea. Dan b'differenza l pajjiżna fejn miżuri f'waqthom il-gvern matul il-pandemija u ankissa bil-gwerra fl-Ukrajna salvaw għal kollox is-suq tax-xogħol tant li llum Malta għandha l-inqas rata ta' qatt fl-istorja tagħha. Jitfit ma' dawn il-miżuri jmur ukoll it-tkabbir tal-ekonomija ta' pajjiżna li wassal biex inħolqu aktar impjiegi u bekk aktar persuni jieħdlu fid-dinja tax-xogħol tant li anke l-investimenti baqgħu jiżdiedu b'mod sinifikanti. Min tarif li ħareġ fil-Parlament fl-aħħar xhur jirriżulta li fl-aħħar tal-2022 is-settur privat kienet jimpjega d-doppju tal-ħaddiema li l-pajjiż kellu 10 snin ilu. Fil-fatt sa Ġunju 2022 pajjiżna kienet jimpjega aktar minn 200,000 ħaddiem bis-settur pubbliku jimpjega ftit aktar minn 50,000 ħaddiem. L-argument ta' Briatore dwar l-importanza li nħolqu aktar impjiegi biex jiġi miġġieled il-faqar kienu wkoll fiċ-ċentru tal-ħidma politika ta' dan il-gvern taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela. Tixhed dan statistika uffiċjali li turi kif mill-2019 l-hawn kien hemm żieda ta' kważi 8500 negozju fl-ammont sħiħ f'pajjiżna. Dan ifisser medja ta' kważi 8 negozji ġodda ma' kull ġurnata. Din il-qabża importanti seħħet minkejja li f'dawn is-snin pajjiżna għadda mill-ar pandemija fi 80 sena u mis-sena li għaddiet kellu jaffaċċja l-impatti devastanti tal-gwerra fl-Ukrajna. Fl-istess ħin minkejja l-proċedura tal-Financial Action Task Force l-FATF bejn l-2021 u l-2022 li skont it-tbassir tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet se ġib katastrofi fis-settur finanzjarju, is-servizzi professjonali u l-gaming, Malta esperjenza tkabbir anke hawnhekk. F'dawn is-setturi kien hemm żieda ta' kważi 2400 negozju jew madwar 2 negozji addizzjonali kuljum.